quay ho cái phần nào hiện quay hiện là sạp mà ini hiện mohon caksa dan tak leh ben tak hiện boleh merang atau itu rồi ăn công rõ là pen công điều hay tán nhưng mà anh hình nghe hay mua wow anh sedih kalau atau ikut deh baca boleh dalam lama langkai pun dulu cimbah bang lang abu apa mahe thang salam tek go deh mahe cik ta thang thong sai mahe koi ta bang hello lại mua hay là hết đeo vào thảo nệ hạt cô để con nó đưa này mua giống nó bang con sạt nệ gật hết tài kalau hai cái gật hết na he langkai pu KCK chairman pu he ma jala to chungper he thanom ple ki pa ki zo ham ding na omin ma swing ki pa thu se ma ho he le vi sa he let te ho lên ho tham khan ma he me long ki chem thẹn le nge bula me tu ye tu ye On this Sunday, the 20th day of February, in the year of our Lord 2022, by the Kuki Christian Church Synod of the South, at the 44th session of the Synod meeting held at Langway Christian Church. Assistant Moderator Paul, Pro Pastor Gisip na hobi lang tapiro. Banin na hobi basta natin certificate sa pinaka na. Ay upat itawti lalu nung thangyo Langway Christian Church ipapi na le
certificate feedback. Upa lalpin thang Changsan Saito Christian Church. Abanin Upa Kinlun Lovu Monbem Christian Church. Abanin Upa Kuplet Dongel Kholzang Christian Church. Kipaume Abon Chavela Tuvo Tusingka Ordination Service Dinga Muncho Soma Kona Supi Ulanao Hong Kai Hong Hozo Si Christian Church Asam Sunat Minin Kain Lemobe Akipa Etun Til Hong Na Tusi Ding Pa Adin Zong Tante Unini Ho Nó nó quay lùi đưa đó rồi. Đây này. Đưa đi đâu? Don dekat kiri, jangan. Nó nó quay lùi đưa đó rồi. Đây này. Đưa đi đâu? Don dekat kiri, jangan.
Layang kila aja ya lah pero ya lah. Step bah. Aki bo tahu apa? Layang kila.